Kopi sanangan tadaw sabat kumada tidak insanan pengkura tabar di tadaw di baino tumbaya anak udah minang alim pupustaka da minggu di baino miampay konsikahan kumad minamangun tu iati na po nga osihat alumis o kinampakan dati iti tadaw di baino. Amu ta kapakatilambus dat isuang da khotbah ay kapelajaran da tatong da baino sa dapan da baino miampay ta kapad sangulo na tambalut na karikatisyo da mantad dat hilad kapungit di baino miampay dati konsikaw di elde gokin tu inapohit loyaw daman di siya palambuso nga kopi sudong kopi atit ay pelajaran dati dot sa depan na baino.
Ato ko pa katilambusam, magangato ko dati dat tumuko sumbayang. Kinarahingan iswang kerajaan da sorga. Kaun si kau da berkat nu da damat dahay dat miampait iswang dat penambarasan pelajaran dat tuang da bayna. Iswang ngaran di Tuhan Yesus sumambayang hai. Amen. Kita tuang bayno, tumbayan ako dat onsi kau tako kagu. Tu ko pagiruba tako iswang dat pelajaran iti. Bayno na po nga iso at pelajaran dit milok kamayan dat alumisi kumad sanan to ko piro-piro na nawayaan to kad pelajaran dit piro-piro timpu di nakatalib bayno na padi nga no gonop no dit apat to sabat apat rati na po nga sambulan to ko dat isuang dat pelajaran manikid kay anda timpu tumadod na pa di pangintangan dahilo nga o buhaw-buhaw nga man ko rito kapagulo karayto kad apanganakan katilambus tumugod kumatalu guntalaw ang bayan na pa di nga karay titi kamayan dat lumohing teko tumuo menjadi tua kadit dan malayo. Sira no pa lumahing nga tulun nga agumo indahit awayaan gisambot opurimanan dati dat miagalid dit kapasian no pa dati yadit kadang-kadang ay sarati gisam hari ko sarod uhang ko nagidad ako na susuh ka harangay ni ko sarot yadi jadi pengkukuran ng kugat kapurimanan iti lumohing. Pabadali no kalohing kapiat nga mantad pa di pangintangan dati rujukan milo na dati dat purimonon man boroso pengkukuran ti kamayan da lumohing. At tumbayaan ako dat ainsanan no pa dati nga kawaya iti. Siguli dit tanak po. Sa kira na pamiloh dot pagulion, mada ako yung dit baragang po lah. Doho na po man nga, miloh na po it ongo tahun nampat na da, it hapod na tahun. Tu hirin na monotos sa kadano ka piya sumikul. Kan kayo miagal di guluh tu, may sikul kahom, haranay may odop, haranay may lisok, akan pwede tanganak ko bayno nga sumakay karita, sumakay bus at may sikul kahom. Ay ndo karikot tahiri sikulan. Yad kagumuan na tanganak ti di bayno. Nga yati no padadi tu it lumahing no hom. Yadadi dit kaguli na pada kagut tanakom anadaman turianay kagu itu di it monotos sudah kepio. Tu ilo na pagyatanganak ilo nga dialog na pakaraja nga sumikul. Dati na pakaraja nga sandiri-diri to ko nga haro na karaja. Iri na karaja to ko. Ino po hitang okoro nga orahyan dailod o sikap da gumayo. Iya di dialog ginawa. Iho nga iya dito saraw ko dito karo ako po. Haro talu-tulun na tabangko. Saya na pandad mindahu nanda dit apa na katuwa talad haran na kita nga hapadam 2 tahun hapadam 3 tahun hiri ako na dahuri lumang na pandelad mamanaw gakad dot ang talo na hapadam minit hara kasarit 3 kilometer lumang na pandahit ihirid susuhutanan ko nga mo yakunda amita-miti lang tu arahyandat aruhay gumayo itanganak iti kamayan do ramaja nga ingkanogi tano pa dati dandohom it naidu nagiburis kadi di Pastor George Gentaruk sakira pamiagal lo bakas nga naidu nagiburis iburisan nga dando na pohom tok o kito nga osaluan nga sumandakot nangaragangan ngay munungom ano ba tutunan gi kamon pa nga ina pay ramadya nga
manhud aruhaid asukod kapurimanan kakitanan. Jadi dia lot asaraw. Nu kadid asukod nando tay ka dewasa asukod nga manuh dadid hirinopo adadi lumohing mulak ko padadi iri dadi karahian sera napak katuo ulum piragya kapit umurit ti kamandat katuo hitigi 21 tahun kita merdeka bebas kah nga sera napad hara nununuhaman nga pagyadi ka paisilad amulak paisiyo ka asaraw ko dit tahun 2002 kumainsahan ko nagidat kawaya iti kamanda may karaja da ihilasaliwan haradi sang ulo na tambalot minagangat hondiah nakagadi la pilot numan panua idit santab na padihara si Jilam numan nga ponsangod hiri karuba na di manager di ham kasuangi had hiri bili ki manager nga kadi manager at nanggiri sidi ay di kapas kapian nanggiri siti nga ay milahit akuri lah nga oratian ko idid ayam amulok pagyadi kapiolo kasyo nga 21 tahun na madantakan di nakatuwa na talad at sakira tambolog. Adi elan na piroh jadi kapiyat tahun iti kamandat dewasa. Tu 21 nga kamanid amulok. Sakirandad 60 tahun nga warga emas sadi ka lumahing nga di. Jadi ilat amulok nga arahyandat tumilambu sa amulok. Ila na pa di malahing. Namilak kura yan. Ginawa pa tamulok. Aylan ko na pa, iti na pa lumahing. Nga akan nagid gumu na hit. Ginawaan. Paihiting ngayon, diam dia ka. Kamayan dat hari ka barasat. Anam mo nahapad taon ko tinga, ginawa ko na pa, doon na ginahapad taon ka. Jadi atong bayan ako dat iyati nga harat yadi. Kulam hingga kanay ako nda ihan na pam hila ako nakanta kumatalula. Karait barasan na pa diwasa na bakadit tigi. Itanganak di remaja kada ka na pinsikap-sikap pat gumayo. Puri mo na napahit kasusunian dat nakatanto. Ila tang remaja nga puri mo na naparamaja ko, sumukod ko ibagyanda. Kada na pararaw. Kada na miyagali manok tungan jarumay, papagayo. Okay? Yati na po ham, puri mo na napadati ilat. Titahak kami namangun, iti kopasyon, mantadatan kom, tumamba-tamba o taon, kasukadon. Ngairi pa dito karikat mandalo di seriba. Ila ino katutukan to ko. Mau tidak mau nga ilo no katutukan dati. Ang saan anto ko nga kawaya kapuriman do miya galilo. Sayra no pakaray titi kamondat kalumisan. Iti no pakalumisan nga karahian dat ang sana no tulun. Ay sa tulun dat arahian da arat. Ako di timinggura ko piyom, mimbuhaw, okay? Ay sana napatulon nga, orahian dat misa po. Antakan dit 2019. Haradihit, perkemahan dat nukad di, pinaharad tanganak, hilod, sulak kabawang, survival, irih baka pamungaranda deh. Nga karikat na din. Akan, hindi ka irih, kinatutukan. O ngayon na dehid, Pastor Alex na pumansa dit sa lunsog. Ina pa di watod pinatangapan di sa lunsog nga. Payus-payus. Man, kuno di payus sa iparinggat. Papatuma,
manudit otuma kopi ontok, kopi ngam, kopi sudong nga. Tok madana darhot. Cacat aku uri ke kada siya. Komanda manu to kadit iri na day bobos bo. Walay nga ya di nagi. Walay to ko nga maman to ko na po lumiso. Milo na po hara na po himil pa lumison dat gisambi ori katit kausinan no manto ko. Paingka nagi kareta. Kadang-kadang kat harohi auruan no mangilumi sa kareta nga. Iya naginda dit. No kadi cacat teginda ka kita na naharani songing gindang no ngay atayar. Nga bagi na pamatid isiri ham mentok ka pasyam alumis. Nga yati na po kagito ham. Tu akan ka iri ginawa ham suway na asaraw to ko. Lobi pandad ila kamayan dat pasangan hidup. Mantadit mikakawan lagi nga. Right na po kami kakawan nam ihuman na patulo nam pusay maghihumit alumis. Tando nga maghihumit awakas. It nugyari di. Ahinsam. Okay? Kamayan dat kapi nga no pa di ihuman dat tando nga maghihumit alumis. Kusay nga maghihumit alumis. Amo na po maaysa na dahat akurang kahiri. Kapiontok na da. Ay sana na pa nga manuh ta ko dat sempurna. Nganu kadi dat bobos nud alumisan miagal ko mangilumis ka nakarita nuhom. Iya no kakapuriman dat tok alumis no iya nakapuriman de. Wakan na paham amit awayaan na mintong. Mamanu no pa pikilat-kilat tayrim. O kilat no kanat asaraw nuhom. Ina pahiwa ka nam insan na Taliban na mintang iri. May kanat idapan na saraminam. Yo kapulom to kay. Bangga ako na lumis ako na. Iya nakapurimanid de. Ikagod na paminat lah. Kapurimanid tiyad de. Ang sana no po dati nga manud kalumisan. Iswang Mazmur siyam na hopod. Ayat kumahopod. Minanahakot. Susunod kumadati. Terjemahan bebas. Timpo na pod paimpasih toko. Nga turu na hopod a taon. Sakira na pod agaras-garas. Walo na hopod a taon. Ina pa'y kaymayaan nga kasukaran, kasusahan, nagi kayong garitan. O sikap patumalib, lumayong kat tumalib, nugadi lalanyap. Tumagak, borosan na pa tumagak lah. Na borosat umur na pa dati nga, turo na nahapod. Mano pa di dati intangay, mantada ipanantianon siya matulan. Isuang na pa skula sabat ay ida Seventh Adventist nga kelas bayi 0 hingga 3. Kamanda gisa makanta talu taon iti kamanda bayi. Ikamayan datanganak, karika tahapadam 2 tahun. Haray basara kara di nga mahan ko na pag apadam 2 tahun, remaja. Remaja karikatat hapadam 5 tahun. Belia gisamba 2 na hapad tahun. 2 na hapadam misa isawat inakatuwa. Apa nakakikang lah, nakatuwa. Anam na padna na hapad tahun nam isawat nga warga emas. Amo na padim 59 ka bawa warga perak lah. Apa kapiyo? 60 warga emas. Tumbayan to kad ila na padit taon nila nga isaot katangaban. Antakan na padi balasan tahun lagi pira umur no ataupun 20-an. Pira umur ko nga sikap pasunod. Suway iti pamadi ti lumohing.
Lebih pendedit jomblo yang masih jomblo. Dan Indon gati rasukom haradir borasa Indon detakuri. Lebih pendedit jomblo gi. Korikota podid. Ongo 40 tahun nga. Nukad ditangol pantang ditanya umur kadi. Da korikota itu muah tuah tahun. Lebih podid. Om apa di hoy kah. Hari mo tiad di sayra padi ka. Ujung-ujung ka ina pay pinguhatan tiad di ham. Mengilag dit tulun dito madad uhatan dat ay sa padi ka. Sayra padi ka. Hirituhat dat amu takana kay mayaan it jomblo di nong katuono. Nga uhatan na pay COVID yaud. Sayra padi kam usad. I-manager 40 tahun kumawin kasya. Kamuan na pa nga kumawin ako naginday ham naginday manager o gumutusin 40 tahun na ham kasya. Nga magisusuay bagya kapuri mananta kat tiki. Okay. Ihon na pam 40 tahun. Intang-intangan ko na pa di ham. Talu pun hopod tahun paimpasi. Ilo nga pailan. Dohon dia lo sakit. Suai no tongo gout tinggi darah tinggi. Nga hingga bisa ini tinggi darah ke darah tinggi. Itinat gula kano. Suai po di tidon do iti corona. No. Ay mati ilan nga kuat na padandam kari kati walo na hopod. Agaras na po ham, labi ikanto kayo rin. Iho na po ham, yun ditumong habakulat umur. Rati na pa dilo nga, purimonon na dihit. Pero pa di ka, purimonon na dilat. Megal po daw 40. 41, ayo, 29. Pading purimonon na di kapasyon. Iya di na dahaman to ko. Isuanggat, karohanian nga atok 30 tahun ako pumatidid perlu bertobat ka nga madi elanom sayra kapatayon iri di kaguhi katampuros hara nagi maborosat mentak kimi karuhang itanganak kimi karuhang moinopoh dat olisih ka opus kasari di karuhang nu nga purimonan na pod bahay no, kapag kita siya ka. Yun di. Tumugod na dadi nga, ay bahay no, pumiyampay siya ka. Yo, di na pa kapurimanan no, pus sa puno kasari. Okay. Jadi, piro-piro pelajaran dati, nakarait na did. Apanganakan, tumugod. Iti na pa di pelajaran dati nga, karait ili lumohing, kada ka tumugod, kada apanganakan da sayra dat, ako ni kamanamboras ako da kayo. Nga iti na tawayaan to ko. Okay? Nah, jadi nakawaya ta kana kadid apanganakan tumogodom. Alansan ako na tumogod. Dat sakira sigag kadid kontak ko nga ay iyo makamuan di silo ka. Ako ni kaya di. Nga iti na oray tani ti pelajaran dati. Isuang na pelajaran dati da ay katilambus. Haro piro-piro hatulun. Dinoretan da isuang ga Alkitab dot anaru hasurupu. Mile dadi mandat takatakih iti nga moy na panusa ilo pangurus mahanta ka na pa dit. Ay so lah. Adam noretan da piro tahun di Adam da paimpasi. Miagala di mangkan takana ila iya kayo bagi. Mungkin dah harahit maraton membaca Alkitab ilo anuman anu. Isuangget Kejadian 5 ayat 5. Pinapoiloh dat umur na pa di Adam nga siyam na hatusam talu na hopod. Adilanom piroh dihot umur dewasa ilut karikat siyam na hatus ki. Haro kantot apat na hopodom kumoyan nagi dewasa. Kanto lah. Nabi Nuh
Antakan na paminamon sa di batara nga naroy tandat umur na pa siya nga 600. Nga gisom na pa kinampakon na kapasiyan di siya. Natulis sa Iswang Kejadian 9 ayat 29 dat umur na pad ino nga 950. Naru ko piyo. Umur di siya mantad ka di Adam. Sedangkan dat i Adam no pohom alumis dahit kinasalimpunan tua-tua buah-buahan ki. Inuh na pohom ang vegetarian pakasari lah. Musa. Pirat umuri Musa. Tu asadu o panaw. Nabangat kan terjadi sila magindalan dahil padang gurun game ilo di kakuaan dat akuri di umuri siya. Abraham mandat kerja rumah dah kayo lad aku na kito. Pira umuri Abraham. Itu lundot bos anaruho umur itu pemagunan. Matusalah. Asana nga manarola di sila dat umur 999 9 di tengah tabalik 969. Iswangat Kejadian 5 ayat 27. Libit. Kada ada ko may tanduay ay sok matindok khutbah hari Sabat. Kada ada ko tanduay rumano po hom. Pari ko tanno po hidom minamangon lah turo na hupod. Iya ba. Maan ko tanduay dot umur na pada kayo nga gisom korikoton da surupo. Adela nung sangira. Kana po di dong kaling nga pakai sampai rusak ka. Sekira diit barang-barang. Jadi umur da kayo nga hingga na pa'y karikata da ko iri na rin. Harot isoot sarita. Tok anaru di bay. Anaru pa di kagubayin agumu sarita. Antakan na pa di nga asaraw ko da padam 5 tahun ko dan nakarangaw iti sarita iti ham. Gisam na pa di danda ham. Ay lalay da diri gi. Harati sang ulun at minay pakintang gapuralan. Nah isabat na katalib karay ta ka di Raja Saul at minay pakintang. Nah kada ta ka ngay pakintang gi. Minay pakintang gapuralan. Ulam nu puralan da malayo. Kadi di mangingintong 1 hari bulan 1 2020 apatay ko. Pengkurakan iya din dia ada panambarasan. Iharo kailo domintong ge. Barasan do kailo kakak. Hintay na di nga 1 hari bulan 1 2020. Tok uli na diti tulun. Iri na po dito saraw. Mamanaw nga 1 hari bulan. Modop 1 hari bulan. Tumungag 1 hari bulan. Monsu 1 hari bulan. Minum kita'y 1 hari bulan. Makan 1 hari bulan. Iri na po dito saraw nga gumahoy nga isya di. Patuwa gumahoy ki. Tumungob. Momok-somok-somok di 1 hari bulan. Nga akon na gini tumungob isyo. Nawayaan to kanay tumungob ka daw di. Nawayaan na rin di. Momok-somok di 1 hari bulan nga. Iri na po to sa rom. Makan, minum, tidur, bangun. Nuno na po nga iri. 1 hari bulan. Karikot na di ko pa 1 hari bulan. Nga kapatay. Tapos pinananduan. Napatay siya 1 hari bulan. Raja Saul. Tapos pinananduan. Dat imongingintong. Nga oilan toko dat kasalahan, kasilapan na padila di nga. Ina pa di kapatayan nga. Pinasandad, pinasungkad di ramalan di tulun o ramalan di rogon.
Ata kan ada atumbayaan da tiad di. Tu yati na po atumbayaan to ka kinarahingan. Akon ko rogon. Harap mabors tiad di nga sakira na po araat ko mo yun. Teko osano nga kakali de kinarahingan panumbayaan dati. Wah. Sumuang takadila kamanda lumahing. Nakura tu lumahing nga tulun. Ay sana niti pamagunan nga lumahing. Ila piyabasi nga rumamuk. Iswang na kejadian 3 ayat 22, minaboras kinarahingan. Da ila na pamati di tulun nila miagal di dati ka. Kaila di ilad osanong araat. Madandan na padi nga kadagisam ba ila na pam papagaway lalongon daw mo'y pagano hila tua di lapuhon kahidupan. Mangakan gisam ba ila na panda nga paimpasis sa gigisam. Ailan dati dahirin na po taman. Kinenan na po di taman nga hilad Eden. Numandi pa ilo, dat ina pa milad-ilad akanan nga, insanan. Nga kada na ngay pangakandit pangilaan dat aratam o sonong. Nakuro. Doon kinarahingan, nagataylan. Kadit apanganakan da kasimbar. Gumu nagati tuhot ta nakuro. Nakuro gyadi doon kinarahingan, nagataylan ka. Kadit apanganakan da kasimbar ni. Nga minay pangakan itulun. Gisom dat nakadosa di. Jadi sayra na pa din nakadosa. Naratud iswang dosa. Nga hila na did haradila lumohing. Pamagunan dawagu tay ka sorga ay sa lumohing. Tu ay sa dosa. Nga hiti na po datim ara lumohing. Tu haro dosa. Akibat mantad ka dosa. Manuh dadid paimpasi paingompus kakan padadit pohon kehidupan. Nga ata kadi anuan da peluang moy dot asalamat ngai ta kadati. Kakan ta pohon kehidupan. Dahil pamagunan dat wago. Jadi nakura tu lumohing sebab dat dosa. Tumagwang kat kalimpupusan dat kapasian. Hari nangkud ino pa'y kinarahingan ni nga arat. Berasan kuno pod arati la ka jam lah. May aratian ngay dati. Arat nangku kinarahingan. Antakan na pa minidupago ni Yohanes. Ihilad Yohanes pasal 11, Lazarus. Ketika Yesus melihat, saya na pod nakakita Tuhan Yesus di Maria damihad. Nagi tulun-tulun Yahudi, imiyampay dia la dahiri. Nudilat masgulil la. Gantang na did pakaian Indo nam ay di karati. Masgul lahatinnya. Asudu di siya di. Sangat terharu. Asudu. Kadi siya minuhatam hiningga pinalihan na ko siya. Ay siya minuhat hingga pinamalabangan. Nakuro. Tu ilan na pagyabora si siya nga ikaw mo yan di malayo dat bahasa diplomasi. Bahasa lembut kadati. Miagal kaharam idupagun nga, ay, sera di siya dikapatay. Ay, siya muhat tetiad di. Kabasan pa dati sera pa di siya dahin no. Sera pa siya minamanaw. Yesus sendiri nga, milahi siya mamaguna ila boras-boras at akasindul. Akapagagang. Hinggay siya pinalih da kayo ka. Kano ka.
Kanom nga taka intay. Ihad na di Tuhan Yesus di. Itinapot pitong kiadan nga orwol. Nga karuruol lapom okon kamiagali opigis. Okon kamiagali tumbukan. Susuai karuolan iti kamandat atong kiadan, mitong kiad. Antakandat pinasalip Tuhan Yesus nga nukasyo nakura tu tong kiadan nakuka. Tu ila napat atong kiadan lang nga isat orwol dit ami labорасон. Karuolan na paham inahin nakawaya ako puriman. Bobos piya dati da mamuriman nga ikamoyan dit malayo da empatih nga misuay na dit awayaan. Ikawaya kapiyo. Kamoyan dat aratian piya nga kapurimanan po nga aosondot. Yesus kadaw nga mihad. Haron nagi panambarasan dat mihadis yo. Sebab da kakitay siya ditulun-tulun dat miyagali di ginawa diyo. Haron ay mo borosat. To, opo, sagay siya di Lazarus at mihad nga di siya. Hari ka boros tiyo di. Iyati na pom haron nag-iiswang ginawad. Manasol may silad anak ko rikotit. Hino po Lazarus ka. Haron na po hit. Suwang ginawad datid miyagali di. Intangan na po di dati ilat Yohanes 11, antakan di kinatangkiadan ni Lazarus sa minay ampuya Tuhan Yesus. Nga, papakitoh dat isiya sendiri nga suway ko masgul. Kulam nugadi ko pilo masguli lagi. May dagad ako type po nunula masgulam. Pilo nila pangurus. Asudu nagisyo, minihad. Ano tiga asanangit rikot kan po mahagaha po paingili hawakan gi. Nagi asanang tiad di. Nga suway ni madi kaguhit rikot to po tok kapulih na po haranggong it. Kano po di dan tulon ranam asubalanan nagidi kakito ka. Kamoyan na po di nga isiyo kadaw nga harahot lisi, haro kapurimanan, mihadi, asyanan. Sayra na pod haro tumongkiad, tay kami dupagun nga, boros na pod ikaw yung sasamod do kapiyo nga. Ay, Korean podot, alisi na kinarahingan di siyo ka. Tuhan lebih menyayangi dia. Haray mo borosat, Tuhan melihat yang terbaik baginya. Haray nagiit mo borosat, linohaw na kinarahingan siya. Nga, tingkadan to kapag nila suway ni gadit, ako na di kalumahing tajuk ila. Jadi, adakah Tuhan itu kejam? Pembunuh. Suway na di tajuk nga manpad araray tantakuri lah. Sakira na pod kajami siyoham, di kapisudang it jangan membunuh. Hukum ke-6. Nga mantakon dolo kago. Suway pandahit katangkiad datang anak tokoro ka. Jadi kekitanan po di dati Tuhan sendiri, Yesus sendiri, aupus kumadati. Kamoyan na po nga, mada day siyad, aru hay ti kaposiyan dati. Manuhi siyad kapuriman tokod, gisamit ti kalahing, gisam bakarikatan siyad kumendo. Amen? May toko kago intalangay. Tok, ana-anaruh mo ti di bay na hoy. Iti di ho tansih kapiti pelajaran dati do bayno. Karait dot tumuguang iti lumohing. Tumbayan ako dat yati na po tim har na po kapurimanan tokod. Haro na itumungobot ay tukom lumohing na dim. Ay so pwede ngayon ako piopi ka. Kapinsin na pagyan dati ham.
Haro hidadi punti-punti hidid na tanom. Gumo na pa ito sa raw to ko. Sakira na po dot, ato ko kapuriman, ako torimo do yati no pangalumohing, nga oinsok to kondo. Paingkukuran ang kutit, ako torimo yaw no pangalumohing. Sakira na po, itinimungan to kod kamulakan, nararahan lagi sakira manok. Miagal ko pang 18 tahun, 19 awal 20-an. Katimong ta kano pa di kamulakan nga. Iya dit ato ko di kaswang kapi di dilad pagibabarasan tu. Nakalalo na datid umur. Hirid purimanan na datid nakalahing ta ko na diri. Nga tarimo ano pad iyati na pangalumohing. Sakira na pad hirita kad kamulakan, tarimo ano pod, ang amulak pa ilam, ihan na patim, nakalabi-labi na umur, nakalalo-lalo na ka. Kada na pimulak-mulak. Ibadu-badu na nga, akon nagid, mimikap-mikap nga. Nung kadidon, bahasa pasar, bida nagid kita tulun, tarimo ano pod, lumohing. Aka na po katarimo nga, hirinad oinsok to ko. Modoy-doy pa doon. Ay, ako naginda gumumu ako susahan. Suway kayri. Tarimon nagidati dat sumodia. Da kadadawa nati lumahinggat. Uli karena da dosaham haraditi sakit. Puji Tuhan nadit buk kaham ay nakapuriman da sumakit am hiri-hiri na kinampupusan na kapasyon. Nga kagumuan no pa dati kapuriman takatit sumakit. Kada berasa di lumahing inamalahing itanganak pa nga agumi sumakit itanganak wagu. Hari o kita dati sihat. Uhat ako na dit mantan ketua kampung di Lahid. Magot ko gaya ko to ang sihat kang kuhom kada di karuhang isihom. Koday mad akapansungku ka. Sang kayaw takatid ang asihatid o kita nga inihilad suang walayo kailad asihat ka amo ko. Tu ilag ya pansungku dia. Ina pa isang panaw dihom ay ila na maasansog po. Ila na pando walayom modoyodoy pakanta ki. Tarimon sumodia takodet agumu iti sakit. Agumuan nati kumawasaraha lah. Kumawasaraha. Suway kay kumawasaraha, haro nagiit, iti sakit at omis, diabetes, kancing manis. Kukuro ha sabu, osin masabog kailah kau tu nakumbal kau mandat din do. Tu kagiat tulo nam kau batas sabu ka. Haro dihit, manginom mo kaswabon. Yo kadi kabo. Nga ako na kumbal nga kayo kumad osin na sabu. Haron na dugalon. Tok. Dugalon na po ham aya. Kakandit ang onsom itong nanas. Ako'y kumbal dugalon nga. Ako'y mamumbal. Do kita kuhom asan sara iti dugalon. Haron nagi gaut. Gaut kan po nga itong rulot langaban. Iho nga haroit rulot langaban sumono. Modos yo kuy gaut. Anak kan mga kandit asal itong linsa-linsa kabo itong balatong. Ay madi elan nga iri kausa katangolun. Kamo yan da sumadia ta kanad lumohing ta kana pa nga agumo iti sakit. Suway kairi, haro na di walay koduo. Walay na po koduo nga, hilaw walay pangubatan. Walay kapagulo, iwalay toko, walay kumaduo, rumah sakit. Hilo, not, walay nudi. Hiti, hilo.
hiti hila, iya iri na karaja, da lumahing. Sumadia ta kana tumagwangi walay kumadua. Suai kairi, kada dahdat papiagal to katulun da suai. Mogot pagyadi siya tu sihat po ka. Isiyo na po katangkus po dito kita kum inga kano gidi doho ka. Kasaraw ta kadit Mazmur 90 ayat 10 diteno. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hitih matire. Kapag irurubah nanda malalahing nga. Nakongay ka na yadid. Review nuhay ka. Magat ka gaya tu asihat kapod inga ka nagidit itu gayatan pagakod. Kebanggaan. Ay hingga nagidid. Tuk dong atuang upatim ako iho kodop. Iri ni kebanggaan adalah kesukaran, penderitaan. Hiridihi pagi saritaan di. Irihat katutukon. Sairahan na podot hara di pamusarahan tokod. Magat pagi ay siyo nga okon nagid. Papaing kawasitit. Oinsok toko. Okon ko magyagalo ko po siyon dati. Di siyo pangangakan. Ay elanam miyagalo kumadia. Kuat kanti siya mga kandatusi. Nga, iya na po amu. Iya na po gula. Sa kirom iya gali dila. Pakitonon no dat iya na po nga olisih kumatanganak. Iti nga penting. Nuno, nakuro. Manto ko na ajaro ilatang anak, dot lumisih dati. Iti dondo po. Manta kita ngamulak. Iti na pa dit. Pelajaran tim manta kinakalahing naman tadam. Tokam. Hinggay mila pasisip-sisipo na mbalan lah. Nga, mantak na pa dati dit. Apon na kalotaw. Apon na kalahing. Inakakikang agi om iti ni oparlo takad man pasadia o. Ilo tanganak dati, mahanta ko na ilo tudukay dat lumisih dati. Paing kukurelo lumisih dati, dat ata ko na alisih di ilo. Haroy mati tanganak kot, sayra na pod, o yung gorit, nanda tamo damani mo lahing nga. Kada po na kayo, kagaya ako namintalang kot, maintang na kayo ka. Haroy himang kuy gisam, ba't apatay mo lahing daw nga, may intong. Haroy may intong nga, macam tiada ka. Miya gala di taso-taso kinapatayon. Nakuro, tu, tudukan do lumisih. Manta dito koro. Jadi iyati, itong obujang, jomblo. Sarohon na nga iriki. Iyati, haro papaluang. Ang koro patanganak dati, haro papaluang, kada may padalay manaput. Tu, ipelajaran di gulo di naretan ko kay iho na pom ano mo taon ko ham asaraw ko na kajadi kumadoho kumbalo ko sinaput nga ako madi balas dan damlad apatu tigya iho nga kumbalo ko manaput tet it nurdi manaput tet akon ka oruan lah it karate pa siya otogodoko itanak adalan manaput nga ilan pa tanganak ilam kailo kasaraw nila. Kada adat manahak ko balanja ilatang anak. Karuwalo nipon nga magisusuay gapan udukan ta kati bagi. Gisamba itanak nga modosi. Paing kukura ka man na modosi hiti tanak. Numaro. Ampakan ta kapadi hilal damat lah. Okay. Tudukan na yati na po nga olisi hilatanak. Gisam matikalahi nga ilo nga olisi dia. Tapat matire. Kasoro kasari ilad. Iri no, olisi. Olisi ta kadiyala. Sayra do lumohing, timpu dendo, opor luhid harapor sadiaan dat akuri. Mantadidit
untuk ke belanja. Belanja ada pengobatan. Tu apa kai metigian memakai kereta nga ako ni ke suangan dawai gemiak. Hari belanja. Pangakan-ngakan. Nga paling ngepod ako karahianam ini may review lah. Jam-jam memandad. Mandad kena diri, mintong ke diri sampaping. Kira-kira kesumanun magiagal pemak. Magisasarita na hirim, iya nga makino, nga ko kangis-angis ka. Karuba nanda di dako turom, ay kari ka tali maminitam asiap. Ay, pasan. Pasan, may review. Kaya nga, ilo, na ngay tawayaan to ka lumahing. Lumahing to ka. Isuang dari kitab Yohanes 21 ayat 18. Tingkod kat tumingkod nagi apasan ko no anaruh mariti pamati dubay no. Mo boros ako kumada kayo dot at tapat kapiad antakan no pod amulak ko po. Kagasan do ko tawak do ko sendiri. Mamanaw ko hingga no pakarahyan do kayo. Nga, sayra na pamatik kalahing ko, kagasan ko diyo igitan ko, ikinayan nandit, da karahyan. Kakitanan na po nga tokom. Barasan na po dati di kaundali lagi. Miya gali ka daw latanak bo. Harait kinayan da akarahan lo tanak. Yati lumahing nga ikamon gumulit tanak kagyadi. Harohit ato ko karahian. Nga ay so nakakuatan no. Mamanaw nga milam iri pagid. Pigagaya tandi pigitigit di tulun dat mimpanaw hingga na pahit karahian diyo lo. Ina pa itino nga naraitan ko dat papasedya balanja. Agumutusin no, harakorita no. Nga, paingkukura kapag di pamanaw. Ay, so, naguna. Kausinan nga tiyad di. Suway ko, uhupan, tako patulun. Tarimon na dati dat, sayrad ori katakalahing, nga iti, away anto ko. Tokom. Iti, nakakuhaan dat, mada takalumahing. Mada dadi lumahing nga lumahing kasari. Sorry pali sila. Itang mulok. Ang talong katiga diwakan dat ang sadu tarikat ki. Ina pa kahit asusuh dat pensuang ka tabubut. Nga atalu da karikatan ka. Tabubut na pati nga ihara sa lapot iduan naging dad asusuh. Kabot tangaw lun. Sadu tarikat ka. Antakan da tao nga mulok po. Membawa diri. Ay sa mila magaduh to, hara kagarason. Nga, sarahan na dati dat, sayra na palumahingam, gumuli takad irumun. Itinahit katampurasi. Karahian nga, sumap nga, di milo. Manangkus magido nga, milo. Oy, manguro na ti kaman lumahing ki. Ilo na di kaman dat tok tumalup na di ka. Waktu senja. Ipukulanam mo di ka matigadit ko basan to kad di ki. Ilumahing-lahing apanda nga ay pukul nunu ko na iya. Pukul 3 kun matudi hoti ka. Iya pukulanam. Oy. Sayra na padid pukulanam. Ingatan nga minsi riba. Miyagal pa di bolewam. May na pamaw gahirid, pamaw ganam. Palasa ni waig. Tangkiadan na po tamad. Manompon pa di waig nga alihuan. Nga haray kaboras at adalanda bius nga abilihu kabo. Montakit.
asaruman sizad maganak. Iti pamuhandaman nga minsiriba, kumuri. Lobi podid iti kagarason. Memang haro hikopihit akwat nga piagalan na pagyanda di 20-an lagi tokom. Tinapa 20-an lagi pukulan patamodop masik kepukulan na mga miya galitay so. Nga kagumuan madi nga gabulan dendo gi. Pukul 10 no nga apatat kasari kumut ngon pasikay nga tumogod. Kagarasan nga kumuri. Pangintangan nga sumohut. Nga ito nga karo po dendo nga ano tumarang to kito. Ano atarang. Yolo nga berapa kam 1 kam 7 di kau buhau dari sampapingan na sampon lumohing na matiti. Nipon nga rumangab. Ilo nga ngamulak po nga rangab no. Gigi palsu na nga nga kaubasan nga lumohing at rumangab la. Haro nagi lumohing lohing nga guntogod. Haro nagi may mohing lohing nga bongong. Amin boros. Ano tumali bila sumakit la. Lumohing. Nga gumu madadi iman-imanon. Ti komando lumohing. Haro nagiit mikaruhangot agang handi sawo. Makiwan sa ngayon do walay susuay hela di walay mhiti di siyom. Makan lohowon sama-sama makan. Kay makan uli na diat agangahan no kuno di ka. Suwab hilo na dong karuhang kakan misarita to aruhay. Uli agangahan no kuno di diha ka. Haro nagimahit to kapitong kiadat miso kot nupot gisom tikolohing iri na kanto kopi kamondat sinta karasi gangar kadi itiad di bah apat po to anaru pa di kokot bah dabay no nunudi manuon pabuato dat montakitit kinalahingo. Amu na magido iti dia, humarap takapod kasiyan nila tanganak. Tu iya lo, nagiharoh tako, takkan do humarap ko tulun da suway. Memang ilo na tanganak kapagulo. Ikaruhang nga malahing na kadaw. Iya nga malahing, humarap ko siya, isya humarap dia. Bobos-bobosom moy pa di paparampay garong lah. Humarap ka tulun da suway mo boros ay so di tanganak kisilo ka. Memang apatut na iloho di kapagulo. Humarap ta ko dat kasiyan di tanganak. Nganu kadid haro hitanganak kot may pailih dahil walay molohing. Rumah orang tua. Suway nagi kadaw yung malahinggat ay sa tanganak. Asang ulunan, tay kami karuhang. Okay? Nga aray tanta kalad suwab. Jadi ay lan na di dati dat itinapati kalahing nga painsandad naman tadi gulo. Lumahing tako ka. Hodid Yohanes 21 ayat 18. Ay so nando kagarason. Irin nakakuhaan dat tudukan ta kanila tanak dat lumisi. Alisi na pa siya tulun da suway, pasti dat iyati nga kalisihan di siya. Katilambus. Iswang da Efesus 6 ayat 4. Hiti minaboros. Yo kayo hit tapa-tapa.
kada na da ko pong kakato at katotogod iswang dat tanganak do kayo. Nga tudukay na yelo iswang dat ajaran nasihat Tuhan. Tu ilan na pagyan nasihat ginarengan nila nga alumis. Manuduk ka arat. Nga manuduk ka lisi. Palagasan na ila na pa nga kapuriman dat ina pa'y tapa daw. Tay ka tina daw nga alisi kumadaw. Pakarualan da ikangam. Pintagadan. Monogod nga ay apatut. Patingayamon. Penghuro di patingayamon. Nuna di tanak ka kaputusan daw hom. Misarita na timolahing. Mogot pagyadi dia tanak tu alumis mo daw kaputusan kaditiso. Alumis sa gigya kapya kaputusan nam kanagidi ditapa ditisom. Iri nagibo kaswayan ko basog mo di badalo dim alumis mo di kaputusan ka. Kada may patingayamo at tanganak do megalid nuganda saladat. Puji Tuhan lagi ya. Puji Tuhan tu kadma tu dog ya ko iri nagibod buduh mo di badalo dim kanagi. Kada may patingayamo. Patudukan alisih kumadiolo. Gisam ba iolo na po nga mila lumisih dati gisam ba kalimpupusan na kapasiyan dati. Kumaduh kalimpupusan. Kesadaran dati sebagai domolahing kumatanganak yati dodondo manganuk takanat timpu do miampay latanganak dati manto ko pagulo na ilatanganak mantad ko it o tambalut kagumuan no pati nga ito utama di main badminton di gulo pa lagi. Iyo gumo pa mamainan. Manahak to ko kumadiolo. Imiloh diolo dot popion iswang ginaw diolo kasaro kasari ulo dati. Tu ilan ang patanganak ilam gumayo mati kadawlo. Ilo nga haro nanda tanganak sendiri haro keluarga sendiri. Nga karahian na pakagutil itimolahing galumahing nga ila na patanganak nga miyampay daw dat ki keluarga pia nga karahian nila molahing nga tiyod di. Hirin iso nawalay kada na dar haro magidu ka. Nganu kadid magisusuay karahian ta katigi tanganak. Haray orahian dat hirino haro orahian mo si walay nga mahanto ko oputay suwabiri. Munto ko tanganak. Timpu na pa dati miyang pailatana ka intangan na ba kapiyam aiso. Kani ba? Mantadot ka susu. Akon pandad ipakaraja nga haro nagit. Dua nagit taunom. Ngayon na po tada dihilaman tamong. Pira na jam no miyang paiditanak sa nga daw. Karikatat 5 taon sumikul na di. Tabi ka. Karikat 6 taon sumikul na tadi ka. Karikat 3 taon gisam hapadam 2 sekolah darjah. 13 tahun tingkatan 1 paingin na di asrama. Kay SPM tokem na di apusus ginawad mo na di karaja may tandod tang tambalut. Kano na di karajaam muli pa di. May pa di ulay. Jadi ambil masa bersama dengan anak. Tu akuri ilo timpu dati miyampay di ulo. Mano patungago, pintalango, pasunio ilisidat antakandat miyampay ta ko pa di ulo. Ilo tang anak. Nakasuwang di pelajaran da suwaboy. Oy. Ogumu tumadilo nga haro pa kaguloho dila.
Oh, iti dihit katang kaboh. Usia senja yang suram. Nakura tu manansawo. Ni bawan ko lagi. Kakuhaan na po nga, naray tanda pasal tanak di tenu, kamayan na pa di nga, lumahing ka na pa kitang anak ko, yalo na mo magampi dia kalahing. Yadi. Mada, kapiad di nga, ka na pa kasansagam, yalo, ikasari at ay manguhup dia. Nga, nuka di, dahil na patanganak ko, maharay, dahil na kaposin sandiri. May galin na rin tanto katino ito, kagaya na po, minsadu, nanda may karaja. Nga, adi nailan ka, aapurimanan di tanak, da ina po himulahing daw nga, tikit ta daw damandadat sera, madi ko di muli ka. Ilo, namatit away anto kala lumahing. Moy, nanda karaja tanganak nga, langadon to kono. Malahing ki. Sera madi ko di muli ka. Talipawon nga piandad. O ay so matugadi kredit tilo tu adi siya kapanalipawon ka. O yo. Yelo pamal lumahing ki. Balik bujang. Anta ka na nakakawin, duwa na mikaruhang. Kitang anak, nakagaya tang anak nga, balik bujang, hindi ka, gudi. Duwa pa din, nakapanaw na din ngay tang anak. Akhir hidup tanpa iringan, air mata. Haran nagi kadawi mo lahinggat. Gisom bati kapatay nga, ay sa tang anak ko mamaduli. Ata kamati ilanong paingkuro kasunsudan to kati sigog kay det ilo nga idadet ilo nga di katutukan to kagi ay sa tanganak apaduli tanganak nga nakonsadu ngay aya nangus di lalampung ka nga suhon nuhi sawo isiyo nga magorgogor po orwalan nga tatud ay naiges ayo paingkuro na dilo ka. To ko ditulanot, o di tangkalamay, kadi nga, tangkalamay po di nga, ano kagusa. Oy, yelo na nga't asaro to kalal lumahing, ki. Mandadandad datang anak ko muli. Balik bujang. Kada po di dat, iloho di nga, ilo nga ay aramay. Kapatay na gidihom, korikot na gidi manggung-ranggung po to ako na di dia nandad kam pempasi pa molengam ay mini intong. Oy. Oy, pabagalon to kana dilog eh. Haro pa dadi loho di nga manto ko di oputay swabot. Napasan ko na din da. Haro ni mangko di tumogodet ay uruan na di ko pesyo kamatud diwokon. Okay. Jadi itinapunda dia manta ka suwab. Tadaw da suwab. Pelajaran dati. Bayno na po nga nakawaya tako dat iati paing kukuroh tako tumaguang ka lumuhing. Iati. Paing kuroh tako naman dati molahing ka. Iya de. Pelajaran tako di bayno. Tadaw da suwab. Pelajaran na po dati nga tumaguang kolohingon do molohing. Yati na po tim ang mulok taka pa di. Nga molohing taka na po, bolyaw taka na po, molohing ang ay dondo. Paingkura taka tumaguang diolo. Paingkura ti tangana ka tumaguang kolohingon ni ti molohing. Jadi harap ako dadi tumpalid bingung itit penyampaian ko lagi. Bayan na po nga, paingkukurah yati. Tumaguang kat bagaimana kita berhadapan dengan masa tua. Ya mangku di atarang, gini dem malayo. Pengkuro to katumaguang kat tikolohing dati. O suab, pengkukuroh to tumaguang dat kolohingan nila molohing dati dondo. Bagaimana kita berhadapan dengan
masa tua ibu bapak kita. Jadi bulit tumogod, nakabalajar to kana bulit tumogod, bulit apanganakan, santo binaray tandati di isang pelajaran nga aiso kamoyan dat mongontok nga irine awayaan dati. Labi penda suab tu iyati atanganak da awayaan nga pasadia mantad dat sasansang gatalingan. Sekiranya tumogod gi. Tumogodin da talingo nga kakitay man da tulis. Jadi kada toko kukuwaay itu itino pelajaran dati. Jadi mantadilo kung sikaw da pinakinanghan dati magang takot dati dat ay tumuko toko om sumambayang. Kinarahingan dahay isuang kerajaan da sorga. Kung sikaw dititimpo dat na guna dahay da tatuang dabayan no, maya diti pelajaran da paingkurat tumaguang diti kapasian da lumahing may dat iti na pelajaran iti nga manahak dat susunod hali piad okuri nga mila manahak dat kapurimanan nagi isa kaguhot ginaw dahay tumilambusat gumirat kumadia hinggad inapahit pananudan dahay di nga mangigita panudukan dapat kukurat tumaguang diti kapasian dat lumahing. Tadaw da suab, tadaw sabat, kapag yamong kaguyahay, pelajaran dat alumis kago, ikarait dat paingkurat tumaguang itit malahing dahay. Ampunan natin sanan do sa dahay, tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen.